Ye county ya Kisii ni gobono omu women rep we county so yo kabiro mu women rep we county ya Kisii omu tangani merio tara so kiriko nyara kukwana igoro yengane rengeto kumurusia bisyo mokonyo mu governor we county ya Kisii Robert Monda korengana na meri ni gate biro mu governor we county ya Kisii Police Mbarati tabugati wa mota bonde bwensi igoro yo kurusiko kwa yabisi ko mokonyo mu governor korengana ni gate biro na bali bagendrete ko mocho mu governor ukuno baswana nemeremo yaba MCA asate biro na ba MCA na bagendrete weke nemeremo yabo yo kurigeryo kuri bakolemeremo ase serikali ye county ya Kisii nabo igono mu governor tabwati wa matebonde bwensi aso wako isiko kwaye osekirenga gyo ku mwaka isiko mokonyo mu governor we county ya Kisii Robert Monda Simba Arati nero chorete mu deputy governor ko mu deputy governor oya nekera mo chorete na nditabwate birengara libinde bya kaberenga na nyare kumutigera njira elinde mbanyara gokorega siamu onekera mu deputy governor abwatukire ukubwata na koria achire kando aba MCA na ubabwate right yabo ne chinchira cyabo kulingana muna lichi koligoteba elinde bakorege koreki giyokorete motion ya impeachment lakini governor Simba Arati ereta korete manganayo na ndetatabwe na tiko ususho sa manganayo ekiagera nigachorete deputy governor muno deputy governor oya no deputy governor onya tali ready gokorega asino governor bono ekira assembly etagete gokora tigera ategerera ro muna ge kugenderera gokorekana ekiagera ekero monta akubekire mo bamo kumwanga tagocha kunyara kunya gukwebera linganji obera mo nainje igago gutigera lichiko ago subject kuchese lichiko na lira nyare gotebanga kero mo deputy governor atigire governor yaye ingike bwenera tagokorera bono asayo governor tabwena tikongusua ingo oselirie mu deputy governor ikinege ntukere very clear okiro muntu namanyete nga Simba Arati na chorto mu deputy governor ole Dr. Monda na Dr. Monda bweka bwerusiria so mu governor na ba MCA bayimukiri getambukiro kya muna bayimukiri batari gotebwa no mu governor eyo ne siasa omuntu okorengereria nga governor na role behind oko impeachment